ing'orita MAA TV amu enang ena. Kintomoni ye olaing'urani le MAA TV tiatua MAA TV amu enang ena. Ekiyaki ntae ororei lenkai, sinkolioitin lenkisisa leseremare orkuak lang le MAA. nikintiship ntae tombaa pookin. Neeku eng'ura MAA TV amu enang ena. Nanu Valenjo Isaac aing'uar Melili, olosho oji Ololaisir, sublocation, natii ward Oldamat, naitasheki Ole Samandi, natii Narok East, naitasheki Aramat, nikinoto duo ena kipindi MAA, nikijoki Enkai ashe amu itu kidol entoki naijo ena. Doota sii taata nikimomon ajo entoki pookin naidim ataretu ena kipindi pee kintoki sii yiok atum nkuti MAA nabo naa tenikiyieu nikinchooyo nikitum enikinchoorie. Neeku dol amanya inakop nikiata osina lorbaribarani, nikigira aikilikuanu esiai osukuulini nchere tenetaa keboli nishori iltung'anak muda amu doota nikijo maing'ura mee tayari ntoiwuo. Lootadamutua ena amu ena naisho yiok taata entoki naji MAA maata entoki nabo lotii nkwapi pookin, lotii Ong'ota, lotii boo, ota sii erikore enyoita sapota ena toki amu enetipat ena toki nikinoto amu king'asi ate duo pee kitum ena toki enoolong duo taata. Ore toonkarn naa kaaji Anne Olenkako, agira aitomon ntae tena kitesheni ang' e MAA TV. Neeku agira aitomon ntae olosho lang', kitobiko kata naado itu kitum enkitesheni ang'. Neeku aitoomon ntae taata maiteru aanyu amu egira alotu matareshu enkitesheni ang' ormaasai pee kitum sii yiok aaku dukuya kitii pee mikintoki aaku siadi kitii. Ematareshu pookin ajoki olosho lai atii Narok East, olosho lolesito. Neeku ematareshu pookin pee kitum aing'ura enkitesheni ang' e TV ormaasai amu kitareshutua tenkata nalakwa oleng' kake etabawua ore terishata Enkai netabawua erishata Enkai pee kitum. Neeku aitoomon Narok, aitoomon Sankale, aitoomon olosho lolesito latii, aitoomon sii emurua ang' e Wafoo, aitoomon Ildamat, aitoomon irkeek Onyokie, aitoomon irmaasai pookin ootum aing'ura ena kitesheni amu etadamua yiok Enkai. Airoroki ntae pookin tenkarna olaitoriani lai Yesu, irmaasai lang' oomanya Samburu, oomanya Oloitokitok, loomanya enkare Narok, airoroki ntae entagol tiatua olaitoriani. Haleluya. Ore toonkarn naa kaji orpastai Oloshipa aasisho temurua e Wafoo tenkanisa e CCI. Eng'ura ena TV amu TV namayiana amu keretito yiok negira adumu. Naa ore tengolon Enkai manoto enkisaputo tenikitum naaji TV naijo tanakata enolosho lang', enoonkera ang', enooltung'anak lang' naa maisapota amu nakata sii yiok kitum ashom dukuya amu teine kitum embaikinoto amu ore irkumok lang' nemeyiolo ninye airoro tekunda kutukie. Neeku iyieu naaji niro kake mitumoki. Neeku ore naa amu ena kutuk idup kinotito TV naishoo yiok Enkai. Naa ore naaji tanakata pee kitum ena TV naa ekining' ajo kitii ewueji neishaa. Amanya enkop naji Wafoo, enkop sidai namayiana nidolta enyoriji enatiu natii endaa, etii nkwashen, etii nkishu, kituatare ng'iroin supati Enkai, metamayiana ntae Enkai neisho eseriani tenkarna olaitoriani lai Yesu. Nanu loji orpastai Oloshipa atishipakine ntae. Airoroki nkera ang' natii Wafoo, airoroki natii enelakwa, airoroki kanisa ang' pookin tenkarna olaitoriani lai Yesu. Eng'ura pookin ena TV amu ketii eretoto. Neeku kemayian ntae Enkai neisho dupoto. Ayieu naikok irmaasai nchere pee kiendelea tenkoitoi sidai nikimayiana tenkaraki olaitoriani oishoo yiok esupatisho enakop sidai namayiana. Neeku kayieu enyuata matonyok amu ore enyuata naa keyau dupoto oleng' tiatua iltung'anak. Ayieu naaji maiki osirata obo Lenkai otii embuku najo Enoontung'et Erashe isiet, 35 o 36 nchere tumoto tenitum Enkai nitum dupoto. Nejo amu ore alo atum nanu netum enkishui, netum omon tolaitoriani. Nejo te 36 kake ore lelo apong' nanu nepik keon
orbae ore lelo laiba nanu nenyor keeya meisisioso eimaka ororei lenkai nchere ore alo atum netum omom tolaitoriani neeku ore oltung'ani peetum Enkai neisho Enkai omom naa tadamu sii omom nikincho Enkai ajo kaji eikununo teneeku Enkai nikiriamarie ore Enkai nelo tedukuya yie ore Enkai nelo toomurti inonok ore Enkai nelo toonkera inonok ore Enkai nelo tolosho linyi tenitum Enkai naa yie tejo ororei lenkai aitobira mparnati naa ore ine natii naa ninye kiatii neeku ore egira lashetak loonkajijik ang' nena naagira aitobiraki yiok Enkai ore alo atum netum omom tolaitoriani netum enkishui nemeish itoki ajo sii entoki naiturie oleng ore alo apong' nanu nepik keon orbae tadamu siyie teneeku orbaa lenkai iyata keyieu naa irretena tenakop etoning'ori elukunya Enkai paa ore peyie itum Enkai amu ninye oota omom nimitum ele bae sapuk otejo Enkai ore ake alo apong' nepik keon orbae meisisio olaitoriani neeku metamayiana ntae Enkai neisho eseriani tenakata. Ore tenkata najo Joseph Ole Sito orpayian le kanisa e CCI Ole Sito naamanya olosho lole Sito murua Afo anyor olaitoriani era olaitoriani olatii lenkishui ai ejo olomoni lenkai nchere nejo ore peetum oltung'ani Enkai netum eseriani neeku agira ashipa tena rishata aitoki irmaasai lang' le Narok le Samburu le Kejuado entayiolo olaitoriani entoning' olaitoriani kiterie ena MAA TV entoki naisho yiok Enkai oleng MAA TV neeku kira aitomon irmaasai lang' telulung'ata ajo maibung'a ena TV nemayian Enkai oleng. Ara taa sinanu naa kara ole Matuya natii emurua Afo naa kara orpayian le biashara oosita biashara tena murua Afo nikitishipakinote oleng ena TV nagira alotu ormaasai MAA neeku kitejo ashe oleng. Kajo John Ole Sito amanya Afo Ildamat eneo bunge la Narok East Narok County. Ore ena murua naa iltung'anak anyuak tenkaraki irkasin lenye nikiata enchipai oleng tenkaraki kining'ito ajo kegira irmaasai aaponu aatum station enye TV naji MAA TV. Otherwise kinterua apaelong aadol te Facebook nikishipakino oleng. Ekiata ninye enkure oleng kijoito oi Kenya bau. Kayieu naaji najoki entoki edukuya ore ene kwanza nikitum naboisho ore eniare teneya naaji nikitum session naijo ena nikipuo naaji siyiok pookin aing'orr amu eshomo apa iltung'anak dukuya nikinyorru siyiok entoki naipirare yiok nikinyorru ate amu teneitu kinyorru ate nemikindim naa naaji aatonyorr kulikae tung'anak teneitu king'as aanyorru ate amu etejo apa irmaasai tang'asa tooro oltiren lino piintoki aorr ele likae neeku ore irmaasai otii Laikipia Narok onkabilaritin pookin ormaasai nikiaku entoki nabo. Basi kaaji Ole Mion naamanya emurua naji ene Afo kaunti ya Narok naa ekishipakino oleng ena station enkutuk ang' MAA amu keyaita olosho lang' dukuya neeku ekishipakino oleng amu kijoito oshiake nekijoito oshiake meboli neeku kinyorr taata amu ejoitoi kelotu nekishipakino oleng neeku kajo nanu kemayiani oleng neeku kajo ashe oleng nekinyorr oleng nekiyieu neboli tesiokinoto peyie kintoki adol maendeleo ang' amu kedol oshi kulikae oreren eeta TV enye neeku yiok apa lemeeta neeku kishipakino oleng neeku kajo ashe oleng nekimayian Enkai oleng. Neeku kayieu najoki nanu olosho lang' irmaasai lang' pookin ebaiki Orkejuado ebaiki Sambur ebaiki enkare Narok neeku kinyorr oleng neeku kayieu nanu najoki ntae entabol oleng naa entonyok oleng pijing'ijing'i peyie kishipakino ashe oleng. Aji taa enkarna ai Paul Ole Sito aing'ua emurua Afo te Narok East ayieu najo ashe oleng tena TV ng'ejuk naewuo MAA TV amu enaang' ena kishipakino oleng amu egira Enkai adumu yiok adamu ajo keetae apa erishata naa mikiata ninye rendioi nikietuo apa aatum neeku eeta ninye kigelu ajo kaa nabo inining' taata neeku ore taa kipuoito dukuya kintoomon sininche ntae oleng ena TV emaibung'ata mataa tenebo
amu ekipuo dukuya amu kayiolo ajo kelotu aiteng'en olosho lang oleng nemayian ntae Enkai oleng. Ashe oleng. Kaaji taa Dan nara Oleterring'a natii Ildamat Ward, Narok East, Narok County natii sublocation Olaisir. Nikishipa tenkaraki kitodua ajo ore ena TV MAA naa ore ninye nanu kwanza tolaini apa atodua nagira oshiake aomon Enkai ajo kai kenya adolie pekintoki siyiok aapuo kenya aatum stesheni ang TV ang nikimakinyie imbaa orkuak, imbaa olosho pekitum aatesheta inewueji nikilepunye olosho eimu ina TV amu kesipa ajo kumok stesheni natii enakop kake itu aikata kitum MAA. Nang'as aipongeza ninye nanu loitobira ena station amu kiaku tenebo ekipuo entoki aing'or nikintoki aitayu maoni amu ekira irkijanani nekiyieu pii nilepu olosho lang. Najo ashe oleng ajo metamayian Enkai nilepunye. Station ormaasai nabolitoi naa kaaji Josephine Ole Nkerasati wa 4. Kigira ashipakino siyiok taata ena station ormaasai. Ajo Holinare Nolesito kitii wa 4 kitii sokoni tenewueji nikitishipakino oleng ena kitesheni e MAA nagira apuku. Okay, kajo kaaji Simon Ole Mparru natii emurua ya 4 naa kaunti enkare Narok, Narok East. Nikigira ashipakino oleng ena station ang e MAA peekitu siyiok aatodol amu ore duo iltung'anak kumok naa etii duo lemening ake duo kulie kutukie laa memusen nedol tena kutuk enye neng'orr dii ajo ng'ae elde. Neeku ekishipakino oleng mikimus duo naaji ina keeku entoki etipat oleng neeku duo ninye enkilepunoto neeku sii oltoilo neeku ekishipakino oleng. Neeku ekijo ake karibu nikimayian intae oleng nikijo ashe nisho ntae Enkai dupoto nisho engolon. Amen. Kore toonkarn naa kaaji Joseph nara Ole Kibelekenya naing'ua ward Oldamat Narok East ewueji nitasheki Ken Aramat. Kiata enchipai sapuk oleng tenkaraki ena MAA TV naewuo duo taata atua ena murua ya 4. Neeku kishipa oleng peekitum atolikorie ilomon lang kiata nyamalitin sapukin onkutitik peekitum atolikioi enyamali naba enaa enikiata. Ore sii enchoto olarikok lang naa kajoki orbungei lang Ken Aramat peitobiraki yiok orbaribara amu ore yiok kira ena murua naji enia 4 naa shida orbaribara kiata amu mikinyamal enkoshoke mikinyamal sii enkare kake ore ina shida nabo nikiata naa enorbaribara. Neeku kaomon sii nanu peibung'akino orgavanai lang Ole Tunai pee eret yiok tenkalo orbaribarani. Najoki sii aitoki ake ele orbungei lang peeret yiok toldaraja loloonkabobok olang'akinyieki enkare ng'usur. Neeku maata imbaa kumok kalo ake aitabaiki inewueji naa peemayian intae Enkai tenebaya ele kilikuai naisho sii Enkai enashe tenkaraki ena kitesheni. Ore toonkarn ainei naa kaji Angela Lenoyo Ole Masago naing'ua Mara ewueji neji Ng'osuani. Alafu naa kagira ashipakino ena TV ormaasai amu kisaidia iltung'anak liatua nkang'itie liatua nkishu metaa kening enagira aendelea te dunia pookin. Alafu yiolo ena TV tena kisidai amu keyauni nkipindini te Kimaasai yiolo tenaa ntokitin naitakwenisho naa irmaasai lang oogira aitakweni yiok mee lashumpa. Neeku kielewa yiolo orkuaki amu kegira nkera oshi taata aimin nifundishai nkera orkuak peemitoki apong'ori tenkutuk ang e Kimaasai piipi. Naa kajoki irmaasai lang pookin metaa piisupport ena TV e Kimaasai peekitumoki pookin aing'ura te Kimaasai. Ajo ashe oleng. Ashe oleng tena toki neyakita yiok ajo naa sinanu naa amu itu aikata kidol nikijo ashe atii ena murua ekimelok tene emurua olele murt. Najo ashe oleng naa kara oseuri sii mataa mara taa enkerai kiti kara oseuri yiok apa otii ole muluk naa yiok apa ajo naa sinanu naa otang'asa kintaituo olosho etu aikata nkishu iseuri aikata. Najo ina toki kajo ashe oleng. Nabo ore enkae are entasaru yiok toontokitin kumok oleng amu mikiata duo irbaribarani enakop. Naa enakop etii endaa pookin. Ore dii endaa enakop epukunye
enalo Nairobi wenalo enetii ake ninye enkop enakop etii naa enakop entorrono orbaribara aisul naliki ntae ina toki ajoki entonyok ilaiguanak lang orkasulani entonyok ajo naa sinanu amu olekinta olopeny ena murua natii nanu naa ore olekinta naa ekijoki taretu yiok toontokitin kumok oleng amu ore enkare kiti tenkop nikiyieu nintobiraki yiok ore baribarani meetai tukul nikiyieu nintobiraki yiok amu enakop etii endaa nalimu ina toki ajo ashe oleng emaitudupai ena toki enkaji ormaasai nikiro ajo naa sinanu naa alikio ntokitin peemikitoni sii yiok ake pesho naliki ntae ina toki ajoki ashe oleng amu neenyitu ina kerai ang entonyok eyau duo ntokitin pookin naaning'ieki imbaa enaa naaningi olosho lang ajo kiroro enaa naaningi entonyok inkera ainei enyeita amu kitamorutua doi yiok kake eton ake kisujita ntae aliki ajoki eninyi enkop nalimu ina toki ajo ina kajoki ntae neidipai. Okay, kaji taa nanu Vincent Mbaru nikitii olduka le Narok kigira aas biashara. Ore tendiaraki ena station emaana nagira apuku egirai anticipate oleng. Egira arreshu sii yiok pikitum station ang nikindim ai-expressa our issues nikilimu nyamalitin nikias advertisements naitoki siinche ai-view nejing akeyie ayiolou story kwa undani ya Wamasai o culture ang siinye amu yiolo ajo ore culture ang naa imekuwa very unique na imekuwa noticed globally na keidim aawa yiok ena station enelakwa kigira naa expose the larger MAA community to the rest of the world. Ni kweli itatupeleka another milestone ena nikindipa atijing. Neeku taa kajoki irmaasai pookin peepuku tenkumoi ai-support ena station enye amu enaang naa taata ena nikinotito sii yiok station ang nikindim naa express our issues. Ore taa toonkarna kaji Daniel nara ormarei le Naimodu temurua naji ene Sakutiek te Melili Ward tetii abori MCA Ole Lemut naa ore te Constituency naa Narok North na ore naa county naa enenkare Narok. Neeku ore enedukuya kitishipate oleng peekining ena TV naji TV MAA amu kitaa rindiki ajo sinanu terishata natoodoro nikiyieu niking'or TV naa nooloreren kipuo aing'or neeku ore ng'ole peekining ena nikishipa oleng ina sipai ena neton kigira apuoyie neeku ekijito peekinyok amu mikimus pii ore ninye nkera peening eji kegira aitayu ena TV netishipate duo oleng neeku kitishipate oleng tukul ematang'or ena TV ang nematonyok ajo sinanu naa maimunye amu ninye nalotu aaku enaang. Ore taa toonkarn naa kaaji Simintei Naro Lemparru. Kara taa nanu olerewani lorbodaboda nara orbiasharai loontare. Olee king'as ninye ashukoki Enkai enashe oleng tenkaraki ena TV naji MAA TV natupukuo doi ang. Olee mikimus taadoi duo amu ekiata mbaa sidan oleng nikiyieu duo nelimu ena TV ang nelimu doi isiaitin enagira aikunari sininche tormaasai. Amu ninye dii kitala ninye oshi kitala amu ina dii oshi egira iltung'anak kulie oreren aing'uarie yiok. Ore taa taata ena lookijanani loopapai intasati pookin remaing'ura taa TV tapasali amu nena taa taata nalimu nilimu entoki nikingira aisumbua nelimu entoki niyieu nelimu duo eninkunari enayieuni. Olee nekijio ashe oleng tenkaraki ena TV olee naewuo amu kelimu taadoi enaikunari imbaa ormaasai
Neeku taa lelo olee kikinshukuru oleng kulo tung'anak oonyakita ayaki yiok ashe oleng. Ore taa irkijanani olee entijing taaduo ewueji enchangia loopapai pookin olee amu kelimu taa ntokiting naagut naagira aasai. Ore irmaasai pookin etii enetii, etii Kajiado, etii Sambur, etii Narok. Olee nena TV ang sidai naitodolu naaduo lomon. Neeku kijo ashe oleng. Naitabaiki nanu ine. Kaji taa Sankai nara olole Mparru. Atii olduka lenkare Narok. Ara orbiasharai tenkare Narok. Neeku ore tenkaraki ena station TV, MAA TV, kigira expect ina TV peelotu aisaidia olosho lormaasai neitodolu nchidai pookin naagira olosho lormaasai aimaa. Ni advertise development ormaasai. Neeku kigira aanyu ina TV atishipe tenkaraki ina TV itakuja kusaidia olosho lormaasai. Ashe oleng. Ore taa tonkarn naa kaji Timothy Mparru. Atii taa ele duka le Narok. Kiasita biashara tenewueji. Ore naa tenkaraki ena station ormaasai kegira arreshu oleng amu kidolta oshiake te Facebook, kigira oshiake aasuj online. Neeku ore taa kegira arreshu oleng amu kelotu aya entoki shida za wamaasai nees sii advertisement ombiasharani ormaasai na kazi za ormaasai naa kelotu sii create isiaitin torkijanani lang. Kiata ina matarajio sapuk oleng. Ore naaji entoki najoki nanu irmaasai naa pikimbung ena station nikimpromote amu yiok etiorie saai. Amu ore peeku etaboloki naa pikisupport ena station ang amu ore the more nikisupport the more naaku strong. Ashe oleng. Aji nanu Nalamai naa kara Nolekosen. Atii nchorra eshumata. Kagira airorie TV MAA naa kinining'itoi toorishat pookin amu enaang' ormaasai. Nemepiki likae rorei olormaasai ake. Nee kinining toorishat pookin. Tendama, tenkaarie, pooking'ae oota TV shomo ng'ura amu kelio toorishat pookin. Nee enormaasai. Teniyieu irkuaki muj lormaasai ng'ura MAA TV loomanyat doi tenakata kulo tung'anak le Jijijol nipuopuo aing'or ena siai ang' ormaasai. Doi amu yiolo irmong'i lormaa naa tinewueji itum eyieng'itae. Kulo loomanyat oopolosi naa tinidol. Epoi aiteng'enie ntae elelero pookin inewueji ormaasai. Yiolo oota nanu Nalamai naa kara Nolekosen naa kalotu aiteng'enie ntae nenen amu kayiolo lelo kuaki muj lormaasai. Nikidoldolo sii nanu tene oltung'ani leitu aikata adol. Tena nai MAA TV. Neeku yiolo tenakata meeta oltung'ani lemedol. Neeku ketumi toorishat pookin. Nikitabolo neeku kipwonu ailepunye naa noonkera ang' ormaasai. Nikidolie iltasati, nikidolie elelero pookin naa tine epwonunu atum eng'eno tukul sidai oleng enkajiang. Amu yiolo iltung'anak oiturraa orkuak lenye naa keeku enjung'ore etii. Kake yiolo pekipwonu ayau TV ormaasai enaa ena, olee nee sidai amu kiteng'eni doi nkera nepwonu ayiolou siininche. Enidoldol ata enoshi kishopo muj ang' oonkajijik ormaasai orpayiani, oontomonok, ata doi nkera selenken nikiata apake enkishopo ang' ooselenken nikiata enoonkayiok naa tinidol idol. Neeku emataboloki MAA TV amu entoki nalotu aiteng'en ntae pookin tukul. Neeku kesidai ena amu enaang'. Mirori ake kutuk tukul. Naa kening'i te pooki ng'ueji tukul ormaasai. Toosambur, toodialo orkeju oodo, kening'itoi ake toonokirkoris. Ajoki ake ntae pookin tenaalo enkare Narok ang' entodol naa ena TV amu ninye nalotu aiteng'en ntae. Niutaki ntae irkuaki sidain tukul loishaa. Pekipwonu aibu siininye yiok enaang' neyiolouni yiok amu mee enooloreren ena enaang'. Neeku kajoki ntae pookin karibu tena nai TV MAA. Eetu eng'ura pooking'ae. Kesidai dii nkaulele naa sidai oleng tenikimbung ele kuak lang amu eewuo doi ng'ole ena ng'ole toki naewuo aidiyadiyie enkop naigurura piras. Enkeeya naa mikiyiolo yiok ajo kejaa ina keeya amu keji kurura piras naa eji keji entuko nkaik nepiki takudo enkutukie enoshi toki naikedieki iltung'anak inkutukie nemeishoru eyaki. Kake yiolo tenakata tenkaraki nkaulele ang' meenyikaki ninche yiok.
naa nikipik enkirukoto sidai nakeeya naikurura piras neja etii noo Nairobi neja etii ng'uei neja kake itu enyiku tentiaraki enkirukoto ang' onkajang' ormaasai neja kimod ija amu mikintuku nkaik neja kimod amu mikiinuk inkutukie tetakunesia kake yiolo peyie kipik enkirukoto ang' ormaasai metum aikata yiok nena nyaunu pookin amu yiolo tanakata nkeeyaitin muj apa naetuo itu aikata yiok kidol neton ake mikidol okenya ontarasi esashi ake mikidol ore nikitu TV natedol iyiok ajo yiolo mbaa muj naaponu nemenyikaki ninche yiok kira enkajang' ormaasai neeku yiolo kurura piras menyiku aikata netu menyiku osai neeta teniata takudesia neetae entoki naji tifinisia tipiningo mayiolo enaji naitukuyieki inkaik tantisesia naitukuyieki inkaik naa keji tantisesia naa mikiata yiok kake tenkarna Yesu metum aikata yiok ontarasi ata kintumia nena pookin amu ekipik oshi naa yiolo entoki nikigira aiko pekigira apik enkanyit naa sirkali ang' e Kenya pekintuku nkaik nikipik takunesia kake kiata enkirukoto nchere mikidol aikata yiok kurura piras neeku eyawua taa ng'ole enkidiyadi torrono tialo sukuuluni toonkera amu nkaik kiomonoki metaboli sukuul amu mayiolo ajo nyoo nalo kake yiolo tenkarna Yesu kijoki Enkai mishoru entoki nalo kake eyawua ng'ole kurura piras enyamali sapuk oleng' te Kenya misima kajoki ntae ashe oleng' amu eishunye orkila loonkera hakuna hiyo kurura piras hakuna karamaasani original ile 19 kashini torwa mala mimi ninalamaikose mwenyewe si ninye ena TV MAA naa kekumok ng'uejitin nitumie teneeku ing'orua amu itumie enkomom embuku ninye sapari boot nitumie sudoi tenakata orkilikuai dorrop tenirewaki nena amba natii tiabori ena naisemisem peeng'arie aisum teine ng'ueji neeku yiolo pooki ng'uei meeta dii eng'uei nimitumie neeku yiolo akeyie peyie eeku itii tenebo oyiok milau aikata amu meeta eng'uei nitumie nikintakwenisho tenaa nanu nalamai yiok atii ine ng'ueji naaliki nkiasin muj ormaasai naa kaata doi pipi tikirini yiolo ninye peyie eeku king'orua nanu amu enkolong' naisilonja naa atii teng'ueji kidolidolo agira aisilonja amu karen ejijijol neeku yiolo pooki kae layieu naadol naa kaishopito ore taa nanu enoshi toki naitelekini elukunya esirkali kaata nanu imuna naata nkonongo kake kaata entoki napik endukuya nekilotu ayiolounye ajo tikirii naata nanu nalamai kidol teine ng'ueji kila mtu napurahia neeku utaona nanu teine ng'ueji neeku neja meeta eng'uei nimitumie ninche yiok pooki rishata nikiponu aitishipisho nikintiship pooki ng'ae amu meeta eng'uei nimitumie oltung'ani pookin otonyorrayie aing'oru ata nanu yiolo oloshi muj lojo kore nanu utaniona kidoldolo teine ng'ueji orkila loonkera atii sapari boot atii isemisem meeta ewueji nematii ashe asi naa yiolo doi ena TV ang' ekidung'ie doi intona pookin naalio amu yiolo peyie eeku enoolong' orpayian oisilonja losinkolio kulo kijanani peekidoli naa ketumieki ntae ine nikintodoluni tesidai inchopito masaa ang' ormaasai yiolo paa oloyamisho piriteting nekintodoluni teine yiolo paa kenkerai esukuul nagira aata derekeshen nekintodoluni teine neeku meeta eng'ueji nemetumieki yiok tena kitesheni ang' nemeeta orkikanyit meetae oltung'ani obo lemeitodoluni nemeetae olemeng'amari neeku yiolo ena TV ang' ematonyo pookin amu enaang' naadoi mee enelikae tung'ani neme enelikae orere enaang' keji TV MAA neeku maape aitodolu ate teine ng'ueji nikipuo siyiok enkop naado neyiolouni yiok nitambauai yiok inkarn entiaraki etoduaki naa sinche yiok ajo kitaa toki neeku enaang' ena nee keji TV MAA ashe nkera ajoki ntae ashe oleng' nemayianitae olaitoriani Ahe, etabawua taa penang' eng'ura MAA TV amu enaang' ena indim aing'ura itii atua eramatare ino enaa nanu atii atua eramatare ai kintoomon intae tiatua MAA TV amu enaang' ena ashe oleng' ajoki ntae ashe oleng' amu aiendelea taata mpaka dukuya Ing'orita MAA TV amu enaang' ena